Awaqhuba kahle ngami. Ngenkathi sixoxa kuseni izolo kana go re bua o seng maobane sixoxile ngokwezwi re la bua mabapi le lentswe ku-Exodus 33 Exodus 33 ukuthi umahluko wethu hore meago ga rona thina esinoJesu rona re na le Jesu esinaleli gama lokuthi sithi sisindisiwe re na le lebitso le la gore pholoseditswe saxoxa ukuthi leli gama lishiwo abantu bonke kulezi nsuku ra tlhalosa gore lentswe le bua ke batho bohle ukuthi lebitso la ngisindisiwe go ngisindisiwe ipholositswe noma umuntu ephila yiphi impilo ha motho a phela bophelo bo leli gama elithi ngisindisiwe lebitso le re pholoseditswe sekuyigama nje ligcwele emhlabeni noma abantu bephila impilo ke lebitso le se tlwaelehile le se ephambene kakhulu nezwi ha likaNkulunkulu ba phela bophelo bo kgahlano le thato ya Modimo kodwa bathi ngisindisiwe empa ba re ba pholositswe izwi lenkosi eyinsukwini eyidlule like lambuleka kimi lentswe la Modimo matsatsing a fetseng ngicabanga ukuthi incwadi kaMikha lalithi izwi lenkosi abantu benza izono ngamabomu badelela uNkulunkulu ngamabomu ngiyashumayela ke kulezo nsuku namhlanje njengoba sesithandaza sixoxile izolo bazalwane uma uMose ethi abantu bazowubona ngani umahluko izwi liqinisa ukuthi thina esilandela uJesu ngokuphinda ukuzalwa sidinga sibe nomahluko ngoba sihamba noNkulunkulu hayi ngoba sithi sisindisiwe uma uJohane ekhuluma amazwi uthi ulizwi waba inyama ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu siyayiqinisa le ndaba ukuthi izwi alihlali la izwi lihlala kumuntu ulizwi uba inyama akhe phakathi komuntu ulizwi lo oshisa zonke izinto engafuna uNkulunkulu enyameni yomuntu ngoba ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu uyena ulizwi umlilo oqothulayo osoka inyama ngenkanuko zayo uze kube ngathi wazalwa unje kanti kwenziwa ukuthi ulizwi uhlala enyameni hayi eBhayibhelini ulizwi uyinyama uJesu ekhuluma encwadini yamaHebheru uthi inikelo yenu nemhlatshelo angiyithokozelanga anongilungisela umzimba uJesu yathanda indlu ahlala kuyo ilungiswe ibe clean ubuclean ke basezulwini ukuthi umuntu abe nenkazimulo kaNkulunkulu yonke into engamanyala exosha inkazimulo ulizwi uyishanelayo ikhipha ngomnyama ngoba uNkulunkulu esimkhonzayo umlilo oqothula lezi zinto eyilokhu ikhuzwa ikhuzile ngisho ukhona umuntu onemimoya phakathi kwethu lo mlilo bazalwane umenza kahlaliseke it's either uyahamba noma ugcine ekhululile uNkulunkulu wethu umlilo ulizwi uyinyama uyakha
phakathi komuntu Ngaka muntu. bese inkambo yethu Uqhamuka mahawula isehlukanisa sike ahule. phakathi kwabantu Libahuli baka abantu nje bathu nje. nabantu abathi bayasonta bayibandla Libathu bakhe kawa manje thina bathina. sehluka ngoba sihamba noNkulunkulu Unamwa walimdini. umahluko wethu Awuna siwuhlobo lwabantu abahamba noNkulunkulu umfuta wathi bazalimdini. uma siza Harita noNkulunkulu limdini. ulwandle luyakhela Lwahle ngafuna. ulwandle luyabaleka lufuna indlela kwenzeka into engakazenzeki amanzi abaleke ayokwenza udonga amanzi abaleke ayokwenza udonga kuvuleka umhlabathi womile ngoba kudlula abantu la abafaka zama isifebe sathi sifebe uRahabi nina anisimo yini la uNkulunkulu wena avululwa phakathi umahluko wethu asikukhuluma sihamba noNkulunkulu noma siyalingwa noma siyazingelwa noma senzeka kodwa sifunyelwa sibuye singenakulungo kusengo kwethu sinalokho kusengokukholwa egameni likaJesu salwane into esinika umahluko akusiwa amaduku akusizingubo ezimbi uhamba noNkulunkulu phakathi kwamalanga kokuphila. Haleluya. Asikhathazeki ukuthi kuthiwani ngani, asikhathazeki izinto zamahlazo esembozwa ngazo, asikhathazeki ngamandla asiqanjelwa wona, asikhathazeki. Yinye into engiyaziyo uma abantu begqiba bafaka ukhonkolo bakhuluma amahlazo namandla, ngiyaqinisekisa uyeza usuku lwesithathu on the 10th day the truth shall rise. Ayiphelizaba isethe gozololo njengoba